Oldu mu? Endi qayda sat. Kafana koy. Ne jakqıray? Oldu ya. Buldum. Soğancı. Ana aslında bitsin. Yani iyi. Tamam, 12 saat sonra tutmasın. Ha? 12 saat iletin. Çarkı çıkındı. Onunla bir şey sapsayım mı? Geldi. Oo. Hadi sen. Bak. Nasıl spinnerle sayarım sorup. Oy, o falan bir şey gayda. İyi, mısın yet. İyi kızı var. Git var. Ama şimdi kızsız var. Anca gelmeyin ağır mıyım? Oladı mı ısmarladı mı? Ben pazar olunca. Hadi lüks tuvaletlerine gel. Lük doğayamız. Aslında değil. Yani. Şimdi cins getiriyor basit. Tağı bir metre kısken. İşte жатыр енді. Мына жерге мына қақпағын құйып қойдық. Қазір мына жаққа осыны ысырып алып барамыз. Мынаны көтеріп астына бруса қойып, бөрене қойып, бөрене арқылы бүйтіп домалатамыз. Қазір қасып дайындап қоямын. И осылай. Telefon кетіп қалмасын үшін. Әнеки, әне. О. Böyle sigilsin. Tam feda işte. Так, Давай енді. Әне кірген, екі кірген. Көміп тастайық мына жерін. Резинка тастаймыз үстіне. Күшті болды. Теп-тегіс болды. Мына резинкасын қоямыз. Ураган.
Osымен septik bitti. Tamam